kumshiban taban rakhe ke sngi ki khna kan thai ne ka National Girl Child Day hnen ka sngi ka NSS cell nehu bat ka Dean Student Welfare nehu rengkat bat ka NSS unit Shillong Law College kilapan ko buram ki khna kan thai jong ka than halor ka jing job jong ki haki ban ta ba pher hakani ka ski lapan ko buram ki khna school halor ka jingbet ban rodur ya i lal rimawi jana lating haki jingale sport ya i sapira sun iban la kurba neha sun anju lulin wan rikanti kurba bat nishan riwar khlo bat ya i itaris kurba haka kam tremon ngobha haka jinga lang bala penlong layadan lang da uba es lalu u chairman ka sunjuk kirang basnong bat star sing kurba sordar ka hima marbisu ba rumnong state NSS officer Dr. Arnong Clau DSW Nehu Dr. D Nong Kendri program coordinator NSS cell Nehu Kong Di Maulong, Program Officer Shillong Law College, Janet Ponggener, Convener NSS Cell Nehu bat kiwe. Nakaliang ke Don Bosco Media Network, kala yo ru banyak keren bat ki arngut na ki kena kentai, ki balaya thu sngau tenat ya ka jingyo jengki ya ka khusnam, ka banang ai mensie me ki banang le bahashu shu. Kita ke basketball kami dilakukan di Madhya Pradesh. Dekat nomor pia nak kas. Tiga lagi kat Armut. Dan nak belajar kita kat Armut, kamu kijit di pia. Kijit hingga kawan ketras puluh. Dengan late hangtik yang nanti kisah jit pak tim kat Armut. Dan kat tanah hima marti pat ini kita ini angin dari bang Isha senang santai. Tebuk pidang itu lena pia itu. Pipule kerja tu. Kelas 9, mga kelas 10. Kelas 10. Di kamu kan harus ni bagi celebrate ikan ikan award si umur cari itu. Di sini pun pio ikan ikan award. Menikong kalau masuk komen kita nomor mempan yo dengan award. Ini kalau aku menikong tidak orang makan makan dan kita komen. Mempan juga award penimpan. Di ikut keluar pada berpikir apa ai segi para kena semula di dalam sekolah. Kalau kapan ada dan pesawat mendai makan tentang kapal kalah ini kumpulan abang ini bersama dan yang dan hal itu tanggung dengan